Hi, welcome to Gazankulu. Sorry. Welcome to Gazankulu Entertainment. It's your humble Swash. Ni vile nakambe hii an interesting video. Ningena Xongi Rhangani na waka MLFM. Topikeri. Kasi aku nga ri ntiyiso leswi swa sesi Xongi swa ku timeliwa ka music na. Okay, let's go and find out. Subscribe or like or share, comment, click on the notification bell so you upload that one videos on a silent dark. Okay? Yes, let's go. One day ago, she said she was in Dongwe, Shirinda. I was the DJ that she was talking about. She came to me and said she will perform 2 songs, but she ended up performing more than that. She said aku ri mina DJ leyi Xongi Rhangani a vulavula hi yona va ri misa leyi u ri Xongi Rhangani u ye ka yena a fika ku yena u ta performa 2 wa tinsimu ntsena mara va ri yi hetelele Xongi Rhangani yi performa tinsimu to ndlula 2. Okay, misa leyi a vuya ku she also needs to be professional. They cannot just say she's done for no reason because she ended up performing 4 songs. I don't if I never professional song. Vari bange vuli va ku swi heleni loko swi nga helangi. Why na? Vari yona yi hetelele performa 4 wa tinsimu. Va hi byela leswaku se swi helini hi la ku yisa program mahlweni. Swo fana sweswo. Why na? Va hlamusela leswaku yona yi va byele ku yi ta performa 2. Se yi performa more than 2 eku vulaka misa loyi. Okay, yes, I am a friend Dima. This was happening during Tami Shirinda wedding. It was raining and the time was up and the program was still continuing. Misa lago swi humelele nkama lo aku cata Tami boy. Lo wa ku winetela masagwadi hinkwawo lama ma fane ma teke hi xamakhombo. Sorry about that. No bull. A ku ri ku neni ka mpfula and nkarhi se a wu ri ku hi siyeni and program a ya ya mahlweni. It was late already for her to perform more songs. A ku ri too late for Xongi wa performa tinsimu to tala man twisisa hi ku ya hi Xongi Rhangani. Xongi Rhangani yi lave ku ba album hinkwayo buku tala ti-album leti a ti ri 4 a ni na 4 to 5 wa ti-album va ra yi lava ku hlahlamula hinkwato album letiya mike ze yi goveka yi ze yi ndla leswi mike laha mucatwini and that's disturbing program and a ku na mpfula. Okay, va ku speak the truth lady please. A ku Xongi Rhangani vulavula ntiyiso kombela ku enghena vulavula ntiyiso. I'm not supposed to be sending or responding on this. A ku a ni fane nga hlamuli on responda mhaka fana leyi laha hansi ni ta vona mahungu laya ma sesi Xongi ya ku vulavula ku yi timeliwe music yi heta na yona yi huma yi chela wana vacini va yona ma yi vona hi ndlela yo fana. Se loko hi langusa hi mhaka leyiwani a hi tivi ku i mani a nga na ntiyiso mani a nga na mavunwa. Yena misa lo Shirinda Ndongwe wa wu tiva ntiyiso na vona va tshame boho va wu tiva ntiyiso and Xongi Rhangani va wu tiva ntiyiso mara loko ku ri a nghena hi vayisa lava vanhu ku la ta destroy MLFM. Me ni nga ku yini ni nga ku loko MLFM yi karhi yi nga va treat kahle ti-artist leti n'wana a ngo ho na nghena a tatisa swin'wana leswi mi kumaka ku a swi humelela just to make sure ku vayisa lava va ka MLFM they must pay for what they are doing. Yes, me ni nga ku yini na no well ta swi twa as time goes on ku humelela hi ndhawu leyi. Ku na xifanta xin'wana xi suka Zimbabwe xi tala South Africa xi ta ndla nkambi la xa hlupheka mani hayi twanani swilo leswi a swi yimbelaka la. Ikombela mi nga tluli ti-advertisement mi subscriber wala.
Okay, sharp sharp.